Kador Barshnong ka Maulai Mauyong haka khatsau tarik nailur arja arpaulai. Kala ujor haka Deputy Commissioner ka Iskase Hills ban khatno ye udoyong ubala kurup naki kalikit bean balawan the hapo uput usam ka Maulai Mauyong namar bakala penwit ya ka shnong ka thau ka penjabo ya ki kiwa bat ya kamaryang. Urang ba shnong uba eslingdo uloong balalai snam uni udoyong udan haka tiga jaka handai ka Bor District kamle ia ban khatno watla ka shnong kala ujor man kapor. Ulakan tujur ya ka desi baka dewan pak khatno marmar ya udoyong lem kumta ka shnong kan lehi. Kejengwit jong duyong kalong ba buon gibenta. Namar sati serum harum jong tu bagidom itu duyong kadan ka umba mumbi. Kidon gipung dok ha, kidon gipentor ka ba. Ki jaka sajan ti kalong ka bakta sibon e namar hapor bas jurus lap. Itu duyong baro ira lu situ ka jaka ka ba. Kipenangkam tam ni ka umba mumbi. Kalong asit lut ya baro. Kapos ni nak yang jong kada was nong iklam chong klikti. Nilai kesat kat balahi nang mentang banweng. Amar kala kata pula jinong song ki bapenangkam ni ka umba mumbi. Nrai nak yang sarkar kamsim la simkhia. Hadu kani ka ba mentang ni wan lai kendu biang bat kai ga senjam ka pangila airport khasan singi. Nak yang dorwas nong nyisa sim nak kawai kalat pon. Pengiran doyong berkaitan kalau roda penjot penjulur dekipun dibenta tu kemaryang tu kemudian orang basnong umba memdi tanukong kecakarep cakariang kecakar sejan kilong kemi imja nak bela sejan bat bakatang ya kalau bertidon kita family kita don kipung dokha dia bakatut kena doyong pung dokha nyap lani kinlong ritat kinum he nama baik kedek sarang kedek asik dia kata ke pergi impress edisi mene ni kan i langsung tu ba nek loy dia kata tinggi kermen ni ba ini acik mat ba kan dikejim kula ini kan urlong